maturu u Dunaju kod profesora Friedricha Schmidta i ko mladi arhitekt je došao Simon, tu se oženili, cijeli život je tu živjeli. On je napravio ovo i poslije potresa 1880. tornjeve, one zvonike katedrale. Dojdite, prosim vas, još malo bliže, jer od ovuda vidite lepu perspektivu, levo i desno. Znači, krasna perspektiva. Po tome, još sad zamislite da nije zima, da je sve zeleno ovo tu. Vidite puno židovskih prezimena, njemačkih prezimena, Heinkel, Klein, ali oni ne znaju kaj mi želi. Ono skio. Otkud su one iz Kranja ili? Ljubljane, Klinčkog. Stolnica. Ovak, ova srednja generacija svijeta se vjerojatno je Miroslava Krležin. Evo njegov grob ovdje. Gospoda Glembajevi i tako dalje. Ovaj crni, znači bez zvijezde, bez križa. Njega je... Ja. Ja, zebla, ja. Kad je bila, kad je... Ne znam kad je on, njemu bio skroz, ja sam iz familije. A si? Koliko je venca.